kep lapen dari kriget homat pria ciklu dek tongkera ini isun romaje awaramai dan japra langsung cultural kita klamo kipatu ponalo jadi tumahin pen aluhi sarpu aman kecuhan kon man kitindai Cardinal Autonomous Council ASEAN Dr. Tulirang Rohan Sarman secopa kono tapi itu MP dak itu 6 ST parliamentary aso alang amorsing tiso sar alang ipanta itu aluhi copa kono tapi ada deputy speaker pada Assam Assembly no Dr. Mohon MLA Sarmunda itu copa kono langsung datang sidak itu subutar MSC along representative person no itu MSC kadang terang kuba itu penceng no itu doan ladak laku bukajan na IMC dikial pukon penceng no kaprek aluhi johan bono lapen la solo itu lamen amai ay rajar barimiti lapen itu dak jas atan central committee cases pen ma pandong na puthai ni staran itu benar johan bono asila dak itu jitu karbi akai kan jutang hello khayaraji lamet hello khaya angthek lapen kaching room hello khayali la soalam tibensi ini tum lada isis pen la soa thim pen si ini tum pangcheng kono lasi lada jutang long khay horom kachipla kabe lapen lada kita me reception long sitame doana party tum dolo lapen la solong jutang along la party committee long sitame sitina party tum dalo lapen lada sarlar bipal murja penceng lo lada riso nimso penceng lo lada kete penceng lo tuan kacitong dunayan hanbangke dili tumahin tenso party kono kumani jong si apano si kunani gini damri der tu pustami nang tumahin pensi aku mo nang kanang pare grupo kusidolo lasi apor lang ini tum dos tarik pen posi la anu tim bang pali mani tumahin pen kono lasi la solong nang kilang duno tum penceng lo lada kibang duno tum penceng lo stami mesen la pen disiplin pen nona botai ini tum mesen pen si dak talong kon teku kusini thelo tapi dan ada sub committee do tuman stami anu tinda kam cikem kon ang thek kono lasi Desember bacun lona, tapi jutang apa sih ningi siwet penle, laso jutang aphan, ini tuh karbiak kayak jutang kangkin, pamal pamilunan, usni itu laso tendensi, ini yang itu pancu pamal lo. Kalau ini tuh nyahang don suri hawaramai, tapi ini tuh indeng krehi, indeng thongkeba ini hawar sunim surong aja. Itu kesonsei pun pinian penangan asai militum iklim pun tangrok masih nono ke ilitum labangso ajutang jubat labangso risoi jang festival abang ilitum kepicun poni laso abang ilitum rat deadpan ilitum kacerak kacitu kenangso lasi ini nalitum labangso media pen kado gawe ilitum karbiarak atau mapanan kacening pen kepacini ji ini hando nasi ilitum kirikam ame pen ke zonal committee ahin pen ilitum kado gawe tum pan kacening ri pen kepacini nasi ini non kewangi pre-ciclo tarik kepen tarik kredit homan ilitum pada pesumi surong aje karbi ajutang jubat labangso kilung kikan kecepati long ini tumrong asar kethegeding atung doan sedame ini tum labangso festival mate labangso jutang jubat lang magang kadung gawe tung ta nang ceraman situ tum pen ladak alire chana pitu nang pilang ni apa namangsi ni tumahin pen chunilo labangso tarik kepen tarik kriget home angbong ilitum non ladak anjang japra langsu jutang aklamalong ilitum ceng phone po kasi la solong bang ilitum
kado babe rong saro sar penceng lok sar pu sar pi ibigiti atum an setame nang cilam ketu lepen ke ali racam ini ki pan bangsi ini tu mahipen kada pin hando suri hawar amai lepen mangke benem ngi thongke bahini lada tirikam amai hipen bachini polo bachuni ripolo